Yes, igitondo cyiza bakunzi ba Mutarama TV, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kumererwa neza, abakomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru by'umwariko. Reka turebere hamwe ibizindutse bivugwa muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kane, turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru. Reka by'umwariko mbifurize gukomeza kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane. Munyemerere rero by'umwariko turebere hamwe bimwe mu bisindutse bivugwa, turaza kwibanda n'undi kwikomeje kuvugwa haba hano mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Ibitero biremere cyane byongeye kugaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, byemezwa ko byagizwemo uruhare n'ingabo z'u Burundi, bikomeje gutuma umutwe wa 23 wamaganira kure ibikorwa by'ingabo z'abarundi, bakavuga yuko izi ngabo zikwiriye kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zigasubira mu bihugu byazo. Nk'uko bigaragara inshuro nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo hagiye hagabwa ibitero, nk'uko bikomeje kugenda abigaragara, byagiye bituma bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa byose ari bimwe mu bintu byiza ndetse ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwariko bifata indi ntera, mu gihe intambara ikomeje kugenda ihindura ibintu ndetse igihe intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ku ruhande cyakoze ingabo z'abarundi zo zibyamaganira kure, zikavuga yuko ibyo ngibyo ntaho bihuriye, bakavuga yuko bakomeje kugenda bacunga umutekano ndetse gahunda zabo zikomeje kugenda neza cyane. Hanyuma turagaruka ku bindi bikomeje kugenda bivugwa by'umwariko ku ntambara ikomeje kugenda iba, mu gihe nyamara idaha muri Katari hakomeje kugenda hagaragara by'umwariko ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo n'ubundi ibiganiro bikomeje guhuza impande zombi, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ikaze kuri mwebwe mwese rero turebere hamwe bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, twinjire muri izi gahunda z'amakuru mu buryo burambuye, twinjire muri izi gahunda z'amakuru mu buryo busesengura by'umwariko bikomeje kugenda bivugwa. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka kanda subscribe, tanga igitekerezo kandi like, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ibintu bishoboye kuba byagenda neza. Ubwo nuko twinjiye muri aya makuru rwose, nyemerera turebere hamwe n'ubundi bikomeje kuvugwa cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara. Aya makuru by'umwariko turebere hamwe ku bikomeje kugenda bitugeraho. Ntabwo ndaza gutinda cyane, ndaza guhera n'ubundi ku mirwano ikomeje kugenda igaragara, ariko nyamuneka ibuka gukanda subscribe kuri Mutarama TV kugira ngo ubashe kuba wajya uwa mbere mu kubana natwe, mu kubona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bwihuse kandi mu buryo bugezweho. Hanyuma imisozi myiza yo muri Kivu y'Amajyepfo yongeye guhinduka urubuga rwe rw'amarira n'amaraso. Kuwa 26 ndetse no kuwa 27 Kanama, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'u Burundi, byemezwa ko bagabye igitero cyangwa se ibindi bitero bikomeye cyane mu baturage bo muri Kadasomwa n'utundi duce tuhakikije, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Nk'uko kandi bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro AFC by'umwariko abivuga, abanyamurenge batuye rero mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi nabo bakubitiye by'umwariko bikomeye cyane mu gitero bagabweho by'umwariko kuri 27 Kanama. Hakaba harapfuye benshi, hakomerekera benshi by'umwariko, ndetse byemezwa ko ibintu byadogereye mu midugudu myinshi yo muri Rugezi, abaturage bafata iy'ubuhungiro nk'uko bikomeje kugaragara. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yagaragaje ko rero ibi bitero bihatira abarwanyi ba AFC by'umwariko kujya gutabara abasivile bari mu kaga by'umwariko, yibutsa ko rero ibyo biri mu nshingano zayo. Yaboneyeho ko kandi kunenga umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bufata indi ntera. Nubwo kandi impande zombi zakomeje kugenda ziganira ndetse zikanavuga yuko agahenge ari ingenzi, zikanavuga yuko agahenge gashobora kuzaba by'umwariko intangiro nziza yo kuzagera ku masezerano y'amahoro. Ku rundi ruhande, amakuru akomeje kugenda tugera ashimangira yuko agahenge kaba gaherereye mu cyo twakwita by'umwariko nk'inyandiko gusa, naho ibindi bigendanye no kubahiriza agahenge ntabwo bihari, nta nubwo biri kugenda bigaragara. Ibi byose bikomeza gutuma rero bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera hano muri bino bice bashimangira yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ituma ibintu bishobora bikomeza kuzama nk'uko bigaragara.
Dusubiye inyuma gato ya mu kwezi kwa Mata 2024 leta ya Kinshasa na AFC by'umwihariko byari byaragiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza nyuma y'amezi hafi 3 Doha muri Qatar hasinywe amahame rero ashingira ku ntambwe nziza yatewe ku rubuga rero aho rero agahenge karacyari inzozi aho ingabo n'ibikoresho byinshi cyane byoherejwe mu burasirazuba biturutse Ikisangani, Crimea ndetse na Bujumbura. Ibi bigaragaza ko rero RDC itigeze ihagarika umugambi w'intambara karundura, ahubwo ikomeje rero n'ubundi kuwitegura mu rwego rukomeye cyane igambirira abasivile by'umwihariko igambirira abasivile cyane abanyamurenge ndetse n'abandi batutsi bo mu ntara za Kivu y'amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Ibitero ku basivile kandi bishimangira ko leta ya RDC idashobora kubahiriza gahunda y'amahoro yateguwe na Qatar, ahubwo ko by'umwihariko ishyize imbere intambara nk'uko n'ubundi yabigenje kuva muri 2022 ubwo rero yamburwaga ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare 34,000 nk'uko bigaragara. Nk'uko kandi bwana Lawrence Kanyuka yabishimangiye mu itangazo ry'uyu munsi, by'umwihariko AFC ntizakomeza kurebera mu gihe abasivile by'umwihariko yarahiriye kurindira umutekano bagabwaho rero ibitero bigamije kubarimbura, bica amarenga ko n'ubundi intambara ikomeye hagati y'impande zombi ishobora kurota. Ibitero by'umwihariko ku basivile batuye mu burasirazuba bwa RDC bishimangira ubushake buke rero bw'ubutegetsi bw'iki gihugu mu gukemura rero amakimbirane binyuze mu biganiro, bikanaca kandi amarenga ko gahunda y'amahoro ya Doha isanzwe by'umwihariko icumbagira ishobora rero guhubuka nk'uko bikomeje kugaragara. Ku bwa Fred Kaniki Rukema, perezida wa Twirwaneho akaba n'umuyobozi wungirije wa AFC, by'umwihariko ibi bitero si ibintu bishya, ahubwo ni urugendo ruri mu mugambi uteguye neza rwatangiye muri 2017 kandi uyu mugambi ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa RDC. Imibare irabishimangira, imidugudu 357 y'abanyamurenge yaratwitswe mu myaka 8, inka zirenga 700,000 zarasahuwe kandi nizo mutungo nyamukuru rero w'iyi miryango y'abanyamurenge. Kaniki kandi agira ati itsembabwoko ryatangiye muri 2017 ubu ngubu riri mu cyiciro cya nyuma, bashaka rero kurangiza ibyo batangiye. Nubwo kandi impuruza zagiye zitangwa kenshi, umuryango mpuzamahanga wakomeje n'ubundi kurebera Alice Wairimu Nderitu wabaye umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye ku gukumira jenoside, yagiye atabaza kenshi mu gihe by'umwihariko yari muri inshingano, ariko nta kintu na kimwe cyakozwe. Imiryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yibanda ku gushyira mu majwi AFC n'ingabo z'u Rwanda nta bimenyetso bifatika ifite, ibintu rero n'ubundi biyifasha kugoreka ukuri kw'intambara yo mu burasirazuba bwa RDC ndetse no gupfukirana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ndetse n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi. Ku itariki 25 Kanama, perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'ingabo igabiro yanenze uguceceka kw'iyi miryango, ati kandi bakabikora ku buryo rero ari intera hamwe, by'umwihariko ari Wazalendo, ari guverinoma iriho ubungubu ya RDC. Ibyo yakoze n'ubundi bibi bigaragarira buri wese, by'umwihariko byatumye n'impunzi zivayo zikaza hano, abandi bakicwa n'uyu munsi bakaba banakicwa. Ibyo rero ntabwo abantu bazajya babivuga nkaho rero njya mbona nge bivugwa cyangwa se byandikwa, ariko kandi ubwo bikubwira impamvu nk'uko bikomeje kugaragara. Ibi byose bikomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke rero kubakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakavuga ko ibi byose banenga imiryango mpuzamahanga nk'uko bikomeje kugaragara. Mbashimire mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana n'abakomeje kubana natwe, tugaruka mu kanya turebera hamwe uburyo ibiganiro by'i Doha muri Qatar bikomeje kugenda.